Ninkethi nkatho na nchune mutegeri nuntu bwa kwithirwo gwatanirite na bautwikire nteto cietu cia irutha ithatu mbita Maureen Kinya monanio twa mathithio ntukio narua ni Purity Richard amuna nteto iria nkureterete ni murume umwe kuragirwa mundene jwawe Karerene onde umwe wa rithi baria boragirwe ni maitha athiki na arua. Mubunge Dan Kele kuria arimi na biashara ba miraa kwambararia watho bubweru bwa ugoti bwa miraa. Spika Ayubundi gwitetera kumania na nteto ati Kare-ini sibitari ya Jekim kumitheria. Na chonkucha ni omeankene ya Meru na Tharaka kwa rirua. Katuambiriria na rugono rwa kieba aria umwe wa rithi baria batere uturo bwao kiri mpithukiro ya rua ya maitha ntere Chegembe ethiritwo kinogo kwa ntere cia Kiolo wodine ya Mwathi baria baritie mathikone jazane bameneretie antu baria bagutambia nteto cia urongo kiri mitandao bakiuga ng'ombe iria ciairwe ni ciethiritwo cigicokwa na teukuri. Marion Karugi no kari mathikone jau katumenyithie nkuruki. Nikeba na kithikiro kiria kiutambite nturene ya Kiolo kia Lete ya Mwathi gicione bunge kia Gembe North mathikoni ya kuingiria mututi Stanley Kaliunga Ntomwenda ura woroerwo ni maitha ya kuma Thamburu arithite ng'ombe ntere cia Njaroine. Mathikoni arithi bokirite thirikari nontu bwa kuremwa wika ukaria miankene. Watu wone musando thigire ng'ombe itegeta into bibi mubetera bura Allahu na cio ng'ombe utoka 71 tikuwa toka kwa ng'ombe. Anto bandira tumetandao. Bwa kukwenda ndo borongo. Nonto tukuzwe chamburu asati posti. Muntu nondi yani mwambane ule jaji ng'ombe yochoka ng'ombe yochoka ndo tuku. Kasi ya siongwa. Na nikiwa kiongozi wa jamii nipate kujua kwamba kama tumepata usaidizi wowote kutoka kwa viongozi wetu. Na anjabu ni kwamba by the time I was calling about 9 a.m. ile arifa tulipata kama familia, none of the security personnel was around the scene. So kiankado ki thirikari national government ukilukira area MP ni titengo nene nundu kuma thine kuonekana thirikari ni shughulikite urakumbikika. Operation inaendelea huko, tuna imani ya kwamba ng'ombe zetu zitarundi kwa sababu njoo tumekuwa na IG hapa ambaye amekuwa director na wadia president ili haye kwa kusunda kutusaidia sisi. So tuko na imani kubwa hili operation inaendelea huko itatusaidia na tuna imani ya kwamba serikali sukuma mpaka ng'ombe zao zirudi. Itorombe buru itarure kiago yo kinyarenge murungu atweberie bou nekenda tomba kurithia ndithia cietu. Akiaria MC wa Mwathi anirituranira mutungi na wite buru ati aniri kinya kethera thirikari ni tetherete misireta ukirinie ndobo bwabata burabo bati kubwetheka ni thirikari kuona ng'ombe iria itacoka ciocokwa na Anthony Baukarura kwagirite. Mimi naambia serikali kuu siaridhika na chochote kile wamefanya, maana sisi hatuwezi kupoteza ng'ombe zetu na watoto wetu wauliwe tupatiwe 200 turidhike. Hiyo hatuwezi ridhika na 200. Ng'ombe zile ziko huko msituni saa hizi ni ng'ombe za zaidi ya milioni 10. Ni bibi milioni 1 itakuwa iridhishe watu wa Mwathi, na ng'ombe zile ambazo zimepotea na hazijapatikana ni ya dhamana zaidi ya milioni 10. Sisi tuomba mali wametoa hizo ng'ombe zingine waende watulete hizo zingine, ziungane na zingine zisaidie jamii. Na baitu mantu mwakire waziri wa karibu ndene na matura Kithure Kindiki amona munene wa Boris Jafet Kome bariwa ni bakiro campaign Teresia Makinya na Rani Mwankene nikenda bomba corona wagagia. Naambia Kindiki hata siku ile tena mforma ke MC wa Ntoveto aliuliwa, alituambia usipindi atapewa ngari, akupewa ngari. Hiyo ngari kama ingekuwa Mutwati singekuwa inasaidia watu.
Sio ni vipi Kindiki alikuja na akatuambia uongo atapatiana ngai ya kwa hospitali na ikukuja. Tena akatuambia tutajengoa kambi siwi nini. Mimi naomba injini. Tuletewe RNDU hapa Makinya. Hii ripoti iweze kufikia komishina wa polisi, ajua ya kwamba sisi hatukuweza kuridhika na yale maneno alisema kupeleka kambi mbali na sisi. Hiyo kambi ni ya kwenda kusunga Samburu tu, sisi. Tunaomba zile ng'ombe ambazo zimebaki kule aweze kuhakikisha ya kwamba zimerudi kwa haraka, na wale magaidi ambao waliweza kuwa watu wetu waweze kukamatwa na kustakiwa na manda. Msiruhusu wa Kenya waendelee kulia machozi. You have all it takes for Kenya to be safe. And don't tell us these are criminals that are beyond your power. Then why do we have the armed forces? Why do we have them? Tuwe kome ye mutuati. Kome na gro makiani ni mune komishino bodi ondo Kenya. Ako ng'ombe ija katika biro ng'ombe itepo. Ng'ombe yako itepo. Ng'ombe ni ndio ndikenyete beftepo. Nkiripotera Wero TV, Toreni ya Kiolo, wa dini ya Mwathi Gembe North, Mbita Marion Karugi, wa Kenyua. Kirirogono rungi rwa Kiebantu murume wa miaka 60 noragiri mundene jwawe jwamira anturene ya karerene antu betwe Kiongo Gembe North karibari tarireria baraigirwe mbutu kubagukira na rwana nderia kukere bethiriria mwiri jwa mukuru uju jure jo kuonania ngurario cia ibanga kari ni bataririte muthuro jwa bakiuga ekari karerere rethiritwe rigikarikira akuwe mono na kambe ya borithi bakimeneria mabisa baba baukaria ni kuremwa kurita ngugi yao uria kubatere. Dennis Mugendi ena ripoti iji. Uteu karia gicione kia ubunge kia Gembe North ni ikarikaringi ria uragani nturene ya karerene nteresia antubetwe ya Kiongo aria mukuru wa miaka 60 wa gwitwa Musa Oraitwe ni amba ndiria arakaritie mundajo wawe jomira utuku Oni ngwetete Rwanda ende jondoria amundoria are ku na ndero mundu kana kambe batu tureberwe mbotuko muntu ne bonto ate areko ebonto muntu ate ya ndawa ndazokinto ndawa ambe na memozie mbete kone kedigete ya mama tonde ukinyara ndawa akambongele mbete nkwethera muntu womere ndata muzio vera kakwende bakomenya Musa ni mutanosi yoro kwite thai na kwirinto bia wakareti otuko orwaniamba na akua mita 50 kuma kituo kya Boris kya EP kila kitu na kariyeria ya Kalerene. Kuni nkuromba thirikari komunise kabisa. Nkiromba bayuki atua. Ekugike Musa ndaramba kia mwisho. Meo ntu bakuthira muno. Kinya muthakonge watura kwita ntubeto no oro wakiguo kariyo ntu aki ari ngwene siawe. Kuni nkuromba thirikari ekugike Musa kia mwisho. Ntukwengera isi na atwirire atutumira munene oborisi na ukendo asugu alia manto ya usalama ya dukene ya Gembe North na nejire lakini amwe kuya kwa wote into birate duka no nto siro muntu akuonge no ngina la kwiteso kunkuromba ukyakwithwa ukyakwithwa salama kabo dukite kan digale ke munu usalama tafadhali batuire to no tukethia nkuromba mutongeri wetu sinjei uratuthurite kenda atuogaria nkimuromba bunkizi mwelenka kabisa na twalio karibu buthugite area yetu ya Gembe North muno antu betwe yetu na twaleliriyo na agakira na genda muno twandanya ya kutura pole antu baragwa ne yembere antu bagwa atuikiro salamu kwana ni ondiria bagutaliria makarika jangi kithumba ja wagagia bokaria antu kuinka ikurukite gataria nini ninja ya bamuthaka umwithikeni uria arorairwo ni antu bakumenyekana ruanto murume ungi ngucia we nkobia na tochi cionekana munene jomira iria arakaritie sirina thariki na mwankana ndi mwiri yutironekana ntomurume akumenyekana tapita na gututira uturo bwawe sibitari ya Meru Rifaro nyuma ya kwithukirwa na jangi ja maingi wagagia bakwira minister ukaria Kithure Kindiki mubunge Julius Teitumu bote bwakaguta konja atinjei ibatwegire inya na thirikari yetu ina OCS na kinya OCBD na DC ibekire inya tukathira no twendegeza nture na ntubelere
ibakuite na to atura kurunge nora oroi ni bakuona kantu bakuoro bothe yute no urete no uretu akaura no te mangi ende mnyani tuteno linzi tuitwa linzi nginya mutono jua tonekana inyo tha ia toneka ituripote te nyako thirikari no tigutu no tute security te otoneo ya kaka mbeo te leo no mwa nyumba siokiwe ibeye kuria na kabo manto thirikari tokoromba simira watu sulike watu thirikari mbea ati thirikari kaboyanire. Dennis Mugendi, Weru TV, tule ni akarere ni wandi ni antubetwe ya Kiongo, Gembe North, County ya Meru. Mbunge wa Igembe Central Dan Kele noriti arimi na biashara bamira kwambararia na kwathikira watho bubweru bwa ugoti bwa mira akiuga ko ni kuonania thirikari ni kugwata mbaru kimera giki Kele nongerete chiringi 3 ni inkai muno na antu batebati gutetera untu bubu ugoti bubu bukambiriria kugitwa kuma tariki 1 mweri twetete. Boniface Mwongera naranirite na mutongeria ujo na ikwete biashara bamira barabathugurana iya kana wikemira nthiguru ne ciome kwa mbere jo mweri jo twitite bakethro bere thirikari Kenya ugoti wa ciringi 3 kilo mwemira ara barabaleta ja nthiguru ne Kenya no bakethro begitwa ciringi 3 o kilo kulingana ntomwa irekirikiri gazeti mwanya cia ja nthiguru ne irwangirwa afa rekirira mbatene na mwatho jamira ritikagitene ka Minister Peter Munya na jamira witithongoge kagitene ka Minister Mithikali Nturi korerwa riria mathojogo tubo kuthugurania ninya kuthuguria ajumirire mbere buru ikwari shilingi 30 ikiro nthemira ikithiro cigitwa ende gituma na wikithira goku ikwithiro kikanwa mwaka Minister Mithikali Nturi thiro kinika ciakinyira shilingi 3 ikiro naku ntumuje kumira ntukwena arua na ikinyara kirinde gikinge bombe bakonekana berera meka kilomitando ekemwinge na kwa thirikari ikwambire kwinyiria biashara na rimira na nande na kumania kunungu na kogo kwinge kigo ya kuboleria kumakire mulimi na mubiashara na mbemo kumorotero gembe katikati mubunge Dan Kere gya Karojo levi kulishwa ite kulishwa mira ya export mira export ni kulishwa ite tome levi ite kwambira kulishwa atakaye kurarwa ari ni regulation irathitha chua nisi ite mbunge na twa certify na tukona ni kubwa ko ni kai chite kwa implement ni kuma tariki mweri omwanja tasite wikora kuma thai na thirikari ya Kenya Kwanza irekire ni kaciekiri in fact ciekiri ndito muno ni kare ya icetambura ngo ciarewa average le mana 5 na ngiri average yetu no mana 5 na ngiri ko ke mana 5 nyore shiringi 3 I don't think that's the government is demanding much. Mubunge Kile alenderia akwakinya thine na kanda ukarabakiwa mirainda ya kulevya ibadhiraniti ayo na kona ndebe biashara bamira kugito shiringi 3 shogoti injire emwe ekone thirikari kuna ngwataniro naitwa Timo Neteginya na CEO na chairman na kanda riba Limbomas na batwira batigira miraki ilise mandawa kulebya lingi naitwa kwenda kwaje na kindegeno naitwa alitino tayari nokara very busy na manto yando ichi kucha cha usalama on the issues of psychotropic kila shekero ki international laws kwa to kamera kwa kisa psychotropic substances kuto walitino na tayari kuliteu kenda kuto kamera is a very clean item to meleta mbunge kibudo ratification kutoka ni kamera yetu ki safe na kisalama kuma biashara je mere gushokera bubu ganthiguru ne Somalia mantu je dirito je marira nkanya munyinko je diro kikanwa iringo ne benyambene nke report ranto Shoro TV kuma je karone bya bunge kenyina ngine ne kirine ke mushujo Nairobi mbita Boniface Mwongera. Spika wa Meru Ayubundi na umirete gwitetera nyuma ya ntokuga kari irwe ni sibitari aje Kim na nikyo gyatumire achumiria kubatetera nyuma ya CS ogima kwatha kuingwa kwa sibitari wekiringithanwa na gisanga sakia NHF noritie baria bakumwandira bobo guchumiria werune na kwathira nimbio yongwa ethirwa arietwe ni untuwe atetaira kinya kawa majani mirana mantu jange kathumba kagitene ukaunorete nkiama ya gutegera misara niyo SRC kuthikira kiriro kia MCs kenda kubachokera bethro bakichokerera ikarobiao muthurumurioki nori na riboti iji
Speaker mbunge ya Meru Ayubu Bundi na inacumiritie na kuthwa gitetere MCA ni tuare ora kwenda kuthaba kiongera mushara untubra ku MCA ni bakuri wa mbeca nini gitumi thirikari biri kubatekera ritora mwanya na kuthwa kibongera mbeca kiri antu betumbera ati kamuchara karia MCA bakuri okangiria ite 6 kanini muno na mbere antu betu bwega nontu bwa kuona parabonete kamuchara karia kidogo bugi atiri na baba PMCA bena mbechire bakurewa bare we nyinge twina cio nontu ichumbo gukinyira riria wina gauntu kamurokera agutethia kuromba SRC nontu SRC by ntuko mugwanja ithira ikethero gita report yao imbie kongera bera tafadhali tagereni eshimwa betu bongeura kamuchara bachokire sitting allowance yao ire itirwe nikenda nyabo bomba kwithirwa bena gantu kagutethia Mnabubu awitegia siasa barabonde bathuri MC no wenka kiati kugweterera kigena nyakiriku gituminandia kwenda kagita karia mbunge nene kanya seneti ikethro ekiunda kigena kiege mbunge omwekuru mbunge wa seneta kinye MC nyawe atigara ridora mwanya na kithwa kiwa kigena kiwa ni fund na no tuga nayo nyamweshimu ore othuri MCA ore MP na CDF inya MCA na batu create one fund niyo tukwira thirikari nontu nande ibu create fund ya the women lab no create fund ya senator kwena fund ya MP na ngavana na kitiewe na president na kitiewe mtura we ikura urora tigo tigintu na kyo kiriomba kwiria antu directly na kanywa kawa wankari na kirithikika MCA kwa thirikari anko miromba itigatijanirie MCA na ankira antu betu ati mbechire tukwarie che bond fund imbechire chiumbo kinya mashinani na ichiga kinya mashinani kabisa nontu mtorore ndiguno rokomba kuthikira thina cia mwananchi wonde na bomba gwitania then ni MCA na ketha no ri ndiguru then abachukire to at least fund yewe yekethwa 30% ya bechiri kuya county at least gakisha iweta in that particular given one. Mnabubu speaker Ayubu Bundi edrito mustari jambere kutera sipitare jekim kitumunye ugite nandi kinyamukari gityo NHIF na rombere kwithira umankuruki na kuga sipitare je kotima etie najo rakire wenandi awita kethwa gitetera mumiru na intibe mumiru around akona bikinyirwa tukwena aru kwenda kuibwega thirikari yetu ukrokira through chairman wa NHIF engineer Macharia gorona aresere auga ora tuugaga antu bare imbicha baringirwe na imbicha itaro NHIF patient wa tatritwa NHIF ko ankwenda guchokia nkatho kiri engineer mbuga ndi baraba uga o Ayubu amepatiwa pesa ndia support hospitali na mbori atri yambara mantu ang'ombe nkiwa mbe were iguru mwitho anengerete mbesa yambara mantu yakawa mwitho anengerete mbesa yambara mantu ambuka mwitho anengerete mbesa yambara mantu amakandamia mwitho anengerete mbesa yambara mantu amira mwitho anengerete mbesa uambire antu betu bamiru bere atri unyo uteko nkaro kira kiona mwano mumeru kimera ke mwano mumeru bugie mwano mumeru ne kuringithwa na iringithwa na njira irete arari demutongeria iu ni ongu mpei ya gukaria wananchi nkiripotera Uru TV betamudhuri murioki. Kamiti yegie ngwataniro na urumwe mbungene ya Senate nibekite muchemanio na mwandiki munene wa miunda iguru ria nkuchanio ire chithiritwe yekujirwa mwankene jwa Meru na Tharaka bamwe babaria bagukari muchemanio ne jo ne amwe na senator wa county ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya amwe na kariba mwe baria baumite kiriru rijo rwa Mutharaka. Anthony Kathenya na riboti jitariria. Kamiti ya bunge ya Seneti ya ngwataniro na urumwe itongeretwo ni Senator Marsabit Mohamed Chute Muthinyomde nithirwe kithithia gikaro na mwandiki munene kiri ministry ya migunda Nixon Koril gitumi kinene kia mucemanio jo riari gucere weru kiri mpatho nene irethiritulo ya migunda mwakani wa Tharaka na kaunti ya Meru ino ikijaga nyuma ya kariba ntoroni ntere ino kunenkana repetition mbele ya kamiti ino kiri mamwe mamendekithia makariba bakiri petition ino ya kariba Tharaka baraba ombere kwithira bakingatwa migunda nino mwaka wa 1997 ni thirikari nene kumba kwithira bagicoko migunda nino na bamba kwithira bakiriwa ino ikiumanagira maitie maria
baombire kwithirwa bakithithirwa mendekithie mama mari mamwe mamendekithie maingi kirepetition ino kuringana na mwandiki jo munene kiri ministry ino Nixon Koril ministry ni amegunda hamwe na ile ya wekaria nidite na mbere na walaneria na kariba ntere ino kiri gutigera thinene kuthirwa na kariba bantere ino ni bakuona title deeds. Honorable Chair, in response to the measures taken to resolve land ownership dispute in Torori, Turima, Murinda, Gakurundi, Nkondi location, we wish to state the following. The process of land indication entails continuous interactions with the communities, activities such as demarcation, survey, hearing, determination of dispute cannot proceed where affected communities are not in agreement. Our ministry, in collaboration with the Ministry of Interior, will continue to engage local leaders and residents of the area with a view of building consensus in order to have the land registered and bring to end conflict and resurgence of dispute. Senator county ya Tharaka Nithi Mwendagataya ule no mwaka miti ino akendaga kumenya niki gitumkwame akeno yonde itukite thirikari tumbite kuthiria thina ino akirithigete kwino bataru munene bwa karibantere ino kunekera title deeds amona thirikari gutigira kwino kiri ntere ino. This dispute, PS, I don't know, it is between who and who, because you cannot tell me where you live, somebody disputing that place, and the bone of contention is land ownership. It's not about anything else. I don't know whether the government doesn't have the mechanism to make sure that there is peace. Because if we are able to handle bandits, we are able to handle Al-Shabaab. What is this that the government cannot do to make sure that people are settled? We need peace. We need to develop. People need to get titles and maybe get services for their people. We cannot have this thing prosecuted for the last 60 years down the line. We are talking of the same thing. Akariba makumantere ino ja Tharaka balaba umbire kwithirwa baikinya kamitini ino nibele ithitereke no kiao kumena migambi ya thirikari ati kariba ntere ruba kamba kwithirwa bakinengero title deeds amwana ogune baulite thirikari gutigira kwino kiri katika bande ino jiri ile bande ya Tharaka Nithi na bande ya county ya Meru. Na inkuromba kamiti inu nio ya seneti na randi ba tabadhari iba tuigirwe romba retu nuntu bakuthikiria na bauga twibabitirie wou bauga twibabitirie ibakarenthi nuntu bauga rigimu irankuru utire cia tuthikagiria katuge nuntu gukuyo tongoria burabu na kujari antu itukuromba gukurukira seneta gwetu tukantu bau bagatutekeresera mantu metu na antu betu bakeigwa bena thiri ngucokia ngatho ni tontu ona nginya kuga aria mena taito itari ciao tugacoka andu magacokerua makapewa taito nikenda makorwe ona magitethia thiini wa project ira igakorwa Tharaka. Tharaka ni chokerwa mina ya were ya thucirwe Macavini ni ngwanthirite mianga 30 ntemunda nuntikunda aturaga na ndinite ngarigara ona tinio ninga kulibara kinya batavia kuria ka kulima na inkoromba saindi ya Meru County menya baigwa bena muthuro ogi okomana itokomane twaranirie na tuthikanirie na ituraithirwe na nteto cietu itigakinyo bara cia kinyo ria ringi amwana ukamiti ino nombile kwithirwa ekereithia ati kwa makuyu kethirwa kwina musemanio gatega kariba Tharaka kariba county ya Meru amwana ministry mwanya ya thirikari kenda kwariria thina ino. The issue in front of us, Chair, is an issue that has a dispute that needs to be sorted, and it's a dispute that that Ministry of Lands cannot sort if the warring communities or the dispute of the boundary and the community has not been settled. That we need to bring both the county commissioners from both the areas. We need the petitioners and the petitioners from Meru and from Tharaka Nithi to sit together. We need the senator and the leadership from the area to sit together and sort out the pending issues. If those issues are sorted, then it will be easier for us to go to the ground and do adjudication. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Nĩ kuma kĩrĩ rũgano rũu nĩo tũkuona kanya ga kũnogoka ũgĩta kũranja ncokĩrĩte na Nteto Nkuruki.
Sherehekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherehekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Ngechokera na Nteto Nkroki, spika wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi ni atumirite gutezanirwa kwa giti kia mutongeria wa Barea Kai na munini wawe na giti kia mukanukia wa Barea Kai na munini wawe. Bobone nyuma ya mukari umwe wa kaunti kwithirwa gita kote akiwa kiama kia TSP kiria kianenkiri utongeria bwa Barea anini giti kubatarani untu kinya kio kiri mwaburine jwa Kenya Kwanza iria noyo iri no utongeria bwa Barea bainge mbungene TSP banenkerwe utongeria bubu mweri jwa 10 mwaka muthiru. Mbunge iji ni chokete atumiria kurekana na ikarobia umwankariria michara yao ikethirwa igichokwa arayari au kabere. Samagaishimaka turingechi. Indeni ya ikarokia MCA bakaunti ya Tharaka Nithi muchi wa kathwana ara bajeti ya mugana wa shiringi bilioni 6 kathanta imwe ikurukitwe nyuma ya kuthomwa imukaririgiti wa kamiti ya kigina Muriithi Gaturo uranwawe MCA wa wadi ya Karingani. 6.1 billion out of which 3.7 billion is meant for recurrent, while 2.3 billion has been earmarked for development initiatives. With these allocations, the development budget represents about 38% of the overall budget. Amwe na ugu baingi ba MCA iba kuri na manto matako bakenagia kiri budget yenu. Mono nyuma ya kimancha kinene kiambia chia budget ira ikutumika kagitaka kurea kuruta wira ira chia bangiritwe itigere ntugo inkai mwanka wa thirikari ukinyamuthia. From the ones that we come from, we have so many challenges that need to be addressed. This house passed a budget of 1.5 billion to be implemented. By the third quarter, we have done about 28.8%, Mr. Speaker. So what does that tell you? It tells you that what we intended to do by the third quarter either was not done, or is work in progress, or that work has been done, but the contractors or the suppliers of the goods and services in this county, Mr. Speaker, have not been paid. Toyota Assembly tukumba ku allocate 6.3 billion area yombete kwigwa ekiuma kuri national government area keki yetu ya 4.3 na twina keki eno ingi yetu tugaga ni tunenkanirwa conditional grants ya milioni 800 na twina mbia ciingi cia ira tugwitikia tukethiranio gotini milioni 400 muge mbia ino cionthe igacha ni cia 6.3 billion iria tomba kugwa tukicie gaira na sectors. Kirirwaria rungi spika wa ikaroeku John Babu na thomerete MC Bababarwa ira itumitwe kuma kiringwatanironi ya biama ya Kenya Kwanza ira iteyaniritie itibia mutongori wa Barea Kai na munini wake amwe na Mugaigi Nthoni wa Barea Kai na munini wake birabia perwe MCA bakiama gia TSP mweri wa yiri mwanka uju. Ringana na barua eno ira yandikitwe nyuma ya kuuria ukuru kuma kirimweja ni mataro kiri thirikari Justin Muturi ikiutha tena watho kuigwa kuri na rutere rwa Bakai baumite kiamani kia murengo urauri wathanini. It has come to my attention that the members of the County Assembly in Tharaka Nithi belong to the same coalition. They have gone ahead and established a majority and minority parties, which is contrary to the provisions cited above. The creation of a necessary position also resorts to wastage of taxpayers' money and payment of allowances and other benefits that
these positions attract. Indi untu bobo ibongerete ururu MCA Baba Tabo Jacob Muremindeke, Lucy Mudhoni, Purity Wanjana, Nefat Ntwiga, Bokwaga Marupurupu, Maite Birabatunyetwe, Warira MCA Bonthe Kenya ngima abaigitwe bakithetanu untu bakunyithirwa michara, inkiama ya kuraithiria michara ya rutiwera bamwingi SRC, kuma chiringi ngiri 140 batigwa na chiringi ngiri 145 gaki. Untu bobo bwa michara ibotemete MCA Baba County ya Tharaka Nithi bainga gikaro kiago imthi ukurukira rwaria ruretetwe imutongorio baraba ingi uranogwe MCA wa wadi ya Mukothima Nyaga Marengo bakenda thirikari ibachokirie michara arayari bapegwe mbia cia uthi na mbere kiri wadi Tacho World Development Fund na gikaro kia MCA gipejagwe mbia imwe kwa imwe kuma kiri thirikari nene kiutha tena kagita ka araba pejagwe mbia no bichia governor. Mr. Speaker, that the county assembly is the republic of the national government. And when we view salaries in terms of percentage, it means because the MP is paid a certain percentage of the president's salary, it should also replicate to the assemblies, whereby now MCA should be paid a salary that will be amounting to 49% of the governor's salary. But currently we are paid 15%, others are getting 13%, something which is very low. It is even against the Bureau of Rights for any person to slash your salary. Because the last assembly we started with 144 and went up, but now we are at 86. Mr. Speaker, the MCS are the bearers and the solvers of all the village problems. Even if I'm paid $1 million, Mr. Speaker, it goes directly to the people. Because we are the network. We are the network with the voters. Every other time they are with you, they are on the neck. So, Mr. Speaker, the higher also the remuneration is done, the better for us. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Ngechokera na nteto nkuruki ntukuinka inyuma ya ntobaire kuragwa n'injogu nterecho atigania Easter tongere nande ibachumirite kumeneria rwangirwa nyomo cha kithaka neru KWS nikiraba kuga nebatezanirite ngugi yao nande nebakuromba mubunge wao newe mpuru wa bure kuthingatire karikarire ni untu batera igwa mugambo jwawe kana kinya kumuona yetete kuriungira njairia irengekete. Nitutangikiti ku muno kinya ng'ambe itikona uturira nuntu mwanka thai ng'ambe kairenja na ndu itumite ng'ambe irianja na tintu kwimwe kinyamara kiki akaita kya kuthanguhya nyumo cia kithaka tiania nju na riti tia kurubaile batete uturo bwo burikiro gichokiriritwa bubutho ni atongoria bamwe ntereo iu ukia kuithira kuungia bati ukua te muntu injou niyo ibati ukua next antu ba KWS benda kuata bara bakaura njou ibe bangwate ndo ambere nuntu ni antu bamuthara ndo amirite na utiro twaitikiria njou chiura antu betu njou ira tukona ku inyoke ya gwithira imebwe yoba iri ya nuntu batu yaga tware muibira bire ya njou tweta kuria kirira kia bire ya njou na tunataka KWS ijue sisi ndovu wenye tutapata hapa kabla ya watu wengine wetu tutaziua kwanza. Narori mwathikirira wa kisiasa wa gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza Lawrence Motweri aukirite na urito muno mubunge otianisti mpuru wa buri uria mwankatha ikuringa nawe atenda kuthia takinyanu ni kubibya ntubao baile buru byomaniria njou kiumia kithiru obwo ngona njou chikithakene kaongwao njou kaitura kurara kuo Jumamosi utuko Jumamosi antu bararire kuinga njou kwa akarukire bakinga njou kankwenda kwira mpuru eruari tuteami itokomea security yanto ni a national government na national government tianisti iwe mpuru ntwaburi lakini ngwere ya kuremere weno arugire anto weno aitere wichitha thaiende anto bakinyangiro injo baile bakua totekomea kitha bakororewa totekomea kithira miunderere iye kororewa otiro to igwinyo kiwa waike muswanda lakini oina no anto batiania poro waike muswanda yoeko na kichongo atemenya aike musanda yuko parliamenti na arume bake arakia kiraki no ngake ana iberi na otianie ni ontu bobo nju kuthangikia mwingine uti kubiti na thiati buruka bwete bwakamenyeria ntere mwanya munotianie mwario yo ngavana na etemukana yo antugo 14 kire mubunge yo mpuru wa buri biwa kuthiati kubibya kurububa ile batari amaiche kire thirikari racio nthei bati mburu mbere bayokia matalia njarene oni mpuru wangu enderu ari kunekera maximum 14 days araika thirira utatwira bro mangete anjo githakene
Utatwira bro bangite na kambira kabe akire manto awikira askari. Utatwira bro bangite amiunda ya muthara rere kiti wita na kithaka na wilele 14 days chathira. Para bonde bareri miunda yo injo. Para bonde miunda yo ithukite. Para borai injo. Ngagisha nkubaita tubwithe maandamano ya amani bareta ko kumutie nonto ingwe kumporo a national government muswanda yo ikia security inara na wito kimenya county tena wasiri wa security county na wasiri babange bonze lakini ite wasiri wa security kumaanisha wasiri o security no mwe Kenya bonze na iwe mporo responsible umureta ground Kuluki na no mporo akuremwa ivo na inkwenda umikirwa keo omba kwetha nyate ka kuremwa kwa ubaya kwamba kwethira ikwaria ko umurema wikira mantu kana ke birikira yire yakeo ikyo kya mwangaratanirie so inkwenda kwira mporo no ntono aremerwe thina ngagaranthe na akoro banjurie nchake muthara ngagaranthe na atongoria ba muthara na tiane yonthe twete tugarente angavana kawira atutharime twete twatwire ntaira thinereire muthara no twitugona mporo na rekiite kuremwa Kiripotera Weru TV Mbita wa Kelvin Kimathi. Akariba egamba ng'ombe ne bakuromba minister wa ukaria bwandene Profesa Kithure Kindiki kubathurana kuma kire gicigo kia Chuka egamba ng'ombe bakiuga jaria maingi rutererwa Chuka ni ruakironaga mawega ja thirikari bariuga bona ndi barenda kwewa gicigo kia Obonga kinya kwethirwa ne kia wodi jere kenda bona mubunge uria ukomba kuthikira mathina jao. Paul Kabithe katutaririe cio. Na kariba wandie gamba ng'ombe barabo ugite kuringanirwa na mugongo wa Chuka ntobu bwithiritwe bubenyeretie wakagita arahaba ugite kinya bethiritwe batayanirite wakagita kimaendeleo bagatura bakira wabandaga marigo kawa guntu kwa mayani tiboni tonga bareyega irio bya mikarango na thani cia ngira chiriruwa na gitunguru baingi batikomba kugura ikinya mara kira kirinterino taragwati otu antu bakawa tukaringana iwe tu antu bakawa na mayani na ndigo lakini okaya kwethira aga twina mathina maingi mono ndeleo gwe barabara ukethira na aga itiri nderi na ara igwa kapetirwe taga kathwana riu raitheria igo municipality lakini okaraitha wona tagichagi neka na ara Chuka no ntuku kwambirie mbele kukwena maendeleo maingi mono no ntugwe barabara ukethira no kwena barabara nyingi na gwe gwira wirire nyingi na kanino na ntoba ire thukua na ntoba na areguru na itigo gatigwa especially ana wewe anto kinya Bachuka bapegwa wira cia kuyaga na gabwa kwegamba ng'ombe bakethira batikwenda kuya na no ntiko mwathu kamuno ntu tuturire turi maya meru tugite itonga na tio turinkia anto begamba ng'ombe bationa anti-balance wari motivo kwenda ukara na tika kwina thauti ya tharaka nako negamba ng'ombe ende niyo nomburie tunengero consistency yetu twithurire kagetu taya meru kuma ntonye mwanga thuci yambirie mianga 60 sinji twawata uru itwambirie kumamiro ni menti na igembe generally gitagwo meru gitwari combine mbe twathuranwa gutiga ntu tuonaga bakiwa wana kinya thoko ya kathwana ni achokire nyuma bakiringithanagia na thoko ira chingire gicigo mbunge ya Chuka egamba ng'ombe aruti ba wira pondo kengwa kabegurukite guku batiga kwimanagua guku kwirani tabuna thirikari yendaga na buna mutongoria ndabacoka guku bonde bakamama kathwana nginya business ciamba gukura na ntubathara kabakaumba kuigwa bagitethekaga na nginya tharakaniti kaunti ya Sau arende baugite kiure kinene gia kinyamara kibagitano na utuika ichigo mbunge mwanya nikingo bomba gukinyirwa maendeleo na Nkuruki kuigwa bena mujumbe wao kubathatagira mbunge Nkuruki kana negamba ng'ombe na buna aligana na buna nkinya kilometers buna likavite kilometers nyingi nginya ntu babariku kuma twamikua mikoi kucoke tugururu ndiguru nene ne muno kuringana kilometers ciayo na niyo ndiona ni mabatie kubewa constituency baduragirwa munyumbe wao nikenda ntu bonde baomba gukinyirwa ni unduma Muchuga tutigana muchuga baturite kuria meru na cio turoboththi ukebutheri kuguto gairo tu mwana wetu tunengero constituency yetu recruitment kiro twethagia Chuka indi ana betu bonde batura michie uti undu bomba utetheka nuntu ni no kwina ing'ang'i ituchogwe wetu kwenda korombo karumurano kabisa na tukapegwa kinya
constituency tugatwe na MP atu tutetagira kinya na parliament kenda nontu no kwa kimenya asa mathina maga igamba ng'ombe itenganisho na ntu bamayani na ntu bakaoa Imwimba Aurora turirwe ruani ujumbe mwekuru konteni ya Tharaka-Nithi Mheshimiwa Susan Nguwa Mwindu aria rwaro kuringirwe iguru no akugintogea murangi ni imo cia ntongore kumanterino sechuka indi kiria karia baba igamba ng'ombe no anke na ntheri nkoroni muka tutena nsamba inge ta Susan goko Tharaka-Nithi County boka boteka tukathikiria Susan na tukamuthingata na tukimwira maono metu na tau bokiboteka anate kwa turinganirwe ni ateterega ng'ombe regwere constituency by itself ntiga kwendia Tharaka ibu tukumusupport yu na ni undu nyuma ya Susan ubwo ugira watuika tutinengero constituency yetu tugachoka Tharaka nara turinganirwe twetigere tuchoke nara nuntu tugatwa twebanyerie muno tuturire twebanyerie mirere Susan kumusupport nuntu na aririo kweli kabisa nuntu tuturire twebanyerie nuntu kwetu tabanyerie gutire garu tereiringa yayo gutire garu tereiringa yayo nuntu kuona no mutongoria na kuwa teria kumugwata maoni maumbaru na kaba kinya tukairwa Tharaka kenda keki ya Tharaka yonde ikiarerua ukegwa na tio turiara babu baburaga Susan Mwindu baina interest ciao cia ukarira babangiota bundandi ya kuweta nkiripotera Uru TV kuma Tharaka igamba ng'ombe Bito wa Paul Gwakabithe Mukaririgete kire kamiti ya kigina ndene ya mbunge nene niwe Kimani Kuria na ugete mendekithia ja kuongera mbeca iria mtu akariaga o mweri kenda kugita kandi ya NHIF jatira kinyithwa ikarone bya mbunge unachokete ugaichunche bira bikurukitwe gutwika watho kuma kire finance bill bigakinyanirwa o gichunche na bwakyo Anthony Kathenya katumenyithie nkuruki. So out of the 102 total provisions that are being provided for now, the Finance Act, 7 of them come into effect 1st of September 2023. 13 of them will come to effect next year, that is the 1st of January, 2024. And all the other provisions, which are now 82 of them, will come into effect 1st of July 2023. Both the EVAT on fuel, and that's I think section 29 if I'm not wrong, and another provision for housing levy or housing tax is not part of what I read out for as the 7 clauses that come effect 1st of September, or the 13 clauses that come to become effective where the commencement date is 1st of January 2024, and therefore, consequently, then they become effective 1st of July 2023, this year, that is. I think employers here are not being honest because we have many other amendments in this act that are even reducing some of the taxes that some of these businesses are actually paying. So to claim that they want to lay off people because of that, it's just being dishonest. And I think we should really call out to them and ask our labor unions to stand up for their rights and not let the employers just give an excuse because it is not accurate. Many people are saying that the NHIF was part of the finance bill. Clearly it was not. So I think Parliament is a house of debate, and when that proposal comes, it's going to be subjected to debate, it's going to be subject to public participation, and Parliament will pronounce itself on the matter. MC Wakoroto arungu rwa kiama kia Bas Mwenda Kirinya na ugite kamiti ogima mbungeni akaunti ya Meru nebati kuthuja rwangirwa ogima akaunti ne uniontu kuri na mantu zatewe kwa werune bubone kumanya na mateta jamu inge magita kwa magita tawagi bwanda wandene ya masibitari ya mwana kinya hatungatiri bakungana onde obisi yangabana ithritwe ikirikithia ibagitite bwakungana kurekeria rwangiruru rwa utungatana kinya kwithirwa bakirwekerania. Kevin Kimathi katumenyithie cho. Onde ministry ya ugima mwiri akaunti ya Meru Rumeri Mathina Kathumba mwaka kinya kiri arigitani riure ni MC Wakoroto mbungeni akaunti ya Meru Kirinya Mwenda na kuria thirikari na burusu kuna ministry ye rungura thirikari akaunti ya Meru ni ontobura itite buru botiagirite ikiko ni ndituthiria gintu kiwitwa auditing ya healthcare system wetu Meru ikariatea nonto koibonya bakwire bari service ne batari replaced
Kwa babutire ngwe, you know, but are replaced. Kwa nyaba yoketi leave tia standard leave, but are in a kind of you know, replacement. So igwithira we na a lot of pressure ke bara already by ke service. So there is a lot of urgency need ekudithia auditing ya health sector yetu Meru, machibitari tumenye department mwanya specialist bana baikuo in deficit bana tu nabo kenda nyara tukuthithia budgeting cycles yetu tuka budget tu nabo akirine na itumikia we kunyile ministry yo chunkuno buru Kenyamara kinyakire kinjilite ashe mature ne masibitari ne rekana na ritani Bible. I'm speaking about the public hospital. Ndiko ariria manto private hospital ni ndiraria manto public hospitals on icho mumiru akugitwa ugoti aka fund. Now we tanaro kethira number 1 itho tindawa kana wethira utindawa still renge specialist urabatu gutreat utiwe, you know, because they are not enough. So kindu kira tubati kwa priority mbere ni ugima bo mwiri bo antu betu ba Meru, because nyamu chonko wa your health is your wealth. Kana ugima bo kubo mwiri ibu otonga number 1 bo boku arende ukethira batu ebira to kwambe che nyinge ni kunyowa chai wantu barabara office-ine kindu kitu catering na hospitality gavana kwa priority ke number 1 atia health sector. Mkulu Kirinya na uritia gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza kureka kwiwatia mpatho cio bele burukire kuguna karibambe utigania West na rekirinya umite ya buria kukwirikana ntere oyu ke otwaro gavana na barabara antu bambe they are very hardworking umenye bongo bakaomba kuirimira bakaomba guturi into biotho kone na baombe kuona mbecha. So in a nutshell kankuira gavana wetu Meru ono ntuntumbo access ni ankuire manto yake thiro otero ankuire through media nkuire tafadhali ina mambeo antu betu bakare thina na excuse etikirinya mwenda au ukosoa ina mambeo na ya kumba kwa address to thina tu teething problems tu kidogo gavana wetu unte na thina ni na nya watu ikathate uwe kuina mambeo iko watuma tukarenthi na uwe ndirede mbita tukarenthi na uwe strictly twariria mathina ya mbeu kethira kuterwo nontu ndonere antu bakitheta bakiwa uwe wire akwina mambeu nontu Kirinya na kurwa nambo na uwe unteru ya we gavana angukosoa kenda thirikari yumba kuithira kithithakia mantu yara mwananchi wengwa akugunika directly. Nkiripotera Weru TV mbeta wa Kelvin Kimathi. Hau ni watu wakinyera muthejo anteto chetu cha irutha ithatu mbita Maureen Kinya mwana neto wa mathitho ni Purity Richard. Good night.